Je nekoliko mjeseci što smo vam predstavili i obuku osposobljavanja za rad s osobama s intelektualnim teškoćama. To je zaživjelo. Imamo 20 polaznika koji upravo pohađaju tu obuku, završavaju teorijski dio nastavi. Kao što sam vam rekla i tada, koristimo prostorije KŠC-a, Katoličkog školskog centra Petar Barbarić, za teorijski dio nastave, a praktični dio nastave odvijat će se u javnoj ustanovi Dugi. Tako da evo, imamo 20 polaznika, nakon toga oni će dobiti javno važeće uvjerenje s pravom upisa u radnu knjižicu od nadležnog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta našeg kantona. Dobili smo suglasnost za javno važeću obuku, tako da ja se njima ovom prilikom i zahvaljujem zato što su na taj način izrazili podršku našim radu i također i novim zanimanjima i jačanju te strane socijalne zanimanja. Isto tako, kroz ovaj dan otvorenih vrata što pravimo, kroz ovaj događaj, želimo da obavijestimo sve medije i ne znam, da svi drugi upoznaju naš rad i vide drugačiji princip rada, pošto po andragoškim principa, to je principima obrazovanja odraslih, oni pohađaju tu nastavu, tako da ovom prilikom vi ćete moći vidjeti njihov rad, način na koji rade, vidjeti polaznike i buduće polaznike obuke koja je natječaj upravo u tijeku, to je njegovatelj starih i nemoćnih osoba.